kwa guhangana hagati y'abari bategetsi ndetse na ECOWAS. Baravamo koko cyangwa Baravamo kandi baratangaje ko bavuyemo. ntacyo bihombya ECOWAS. ECOWAS ivuga yuko bari ari bo bahombye abaturage babo, ariko ECOWAS bihombye kuko bari bafunguye amarembo ashobora gutuma n'abandi bakurikira mu gusohoka. Politiki y'abari abasirikare ntishobora gufatwa nabi n'abasirikare nako n'abaperezida b'ibihugu bya Afrika ko babona ko ni politiki yo kwigumura. Yego, buriya iyo bayifashe nabi ya deliverinze yazanye impinduka, nta kibazo kuba babafata nabi, ahubwo ni bariya ni igitego babatsinze, babereketse abasigaye ko ntacyo bari gukora. mwiriwe cyangwa mwaramutse bitewe n'ibice muherereyemo. Nitwa bavuga neza Jonathan, kuri Iwacu Info muri Isangani mu rugo. Ive Karame, karibu cyane. bakoze cyane. Tunashimira umusanzu wanyu mwese mudukurikira kuri Iwacu Info. Nitwa bavuga neza Jonathan, niba nari mubabwerekana isubiremo ntacyo bidutwaye. Ive Ive tuve mu karere tujye mu burengerazuba bwa Afrika, mu bice bya Sahel, aho ku munsi w'ejo twabonaga amatangazo y'ibihugu bya Mali, Burkina Faso, Niger, niba na Guinea irimo simbyibuka, bavuga ko bikuye muri ibihugu bitatu byivanye muri ECOWAS cyangwa se CEDEAO. Igishya gihari nuko CEDEAO nayo yabifashe nkaho ari ibintu bidakurikije amategeko, ntabwo yumva uburyo abayobozi batatowe n'abaturage bavana ibihugu mu muryango byinjijwemo n'abaturage batowe. Ni muri kwa guhangana hagati y'abari abategetsi ndetse na ECOWAS. Baravamo koko cyangwa Baravamo kandi baratangaje ko bavuyemo. ntacyo bihombya ECOWAS. ECOWAS ivuga yuko bari ari bo bahombye abaturage babo, ariko ECOWAS bihombye kuko bari bafunguye amarembo ashobora gutuma n'abandi bakurikira mu gusohoka. Politiki y'abari abasirikare ntishobora gufatwa nabi n'abasirikare nako n'abaperezida b'ibihugu bya Afrika ko babona ko ni politiki yo kwigumura. Yego, buriya iyo bayifashe nabi ya deliverinze yazanye impinduka, nta kibazo kuba babafata nabi, ahubwo ni bariya ni igitego babatsinze, babereketse abasigaye ko ntacyo bari gukora. Ikintu cya mbere bazakora bakigeraho bakabacecekesheje abavuga no guhereza umutekano ibihugu byabo, ko nicyo wabuze cya mbere. Icyo niba kigeraho bagatangira guproduiza, bagakora ibintu biri mu nyungu z'abaturage babo, abandi ntacyo bazaba bafite cyo kubigisha. Isenyuka rya CEDEAO mwaburiya buryo se ntabwo byaba bigaragaza ko Afrika igifite urugendo? Ntabwo CEDEAO irasenyuka, ifite ibihugu 15, havuyemo 3, hasigayemo 12. Yego, nabyo suni hazavamo ibindi CEDEAO nidahindura imiyoborere. Ko kimwe mu byaba bashinja CEDEAO nuko itikorera, nuko yatatiriye amahame yashingiweho ya Pan-Africanism, imeze nk'igikorera bo mu burengerazuba bw'isi. Sigisebo ku mugabane wa Afrika mu 2024. Usebasesha byihorere, usebase nibishya kuri Afrika. Ivyo ibyo ngibyo twitahira. Niba tagera se kuri iyo security no kuri ibyo bavuga basezeranya abaturage babo, bazahirikwa ku butegetsi nkuko n'abandi bahiritswe, noneho habeho kuwa bahiritse, noneho we CEDEAO ushobora kumwakira. Nibahirikwa bataremerwa nk'aba batarakora amatora ngo nabo batorwe bemerwe. Buriya ntibyagutungura, ntubona uko CEDEAO bamagana umunsi wabahirika ku butegetsi ashobora kuba yakumvikana na CEDEAO. Nibananirwa kugira impinduka bazana kubahirika ku butegetsi bizoroha, kuko bamwe muri uyu munsi barinzwe n'abaturage kurenza igisirikare. Iyo bibaye intambara nka ziriya, nako revolution nka ziriya yo zibaye mu bihugu bya Afrika, baravuga ngo no Burusiya buri mwazira ntambara. Urabubonamo? Oya, Burusiya burimo mu bihugu byinshi, ndetse n'abari gukora amakudeta bahita babwisunga, ariko mu gusohoka muri CEDEAO ntabwo mbibona nko kuvuga ngo ni igikorwa cy'Uburusiya. Abwo uburyo aba bagabo CEDEAO itigeze ibumva, nabo ntibayumva, none go threateninga kugaba ibitero muri Niger, byo byarabarakaje cyane, babifata nk'ubugambanyi kuri Afrika, ko babonaga ko bari abagabo bari kwivanaho Ubufaransa, bari kwanga inyungu z'amahanga kuri bo. Yego, inshuti mudukurikira rero, ikijyanye n'uruhare rw'Uburusiya cyane muri politiki ya biriya bihugu twayibonera muri Burkina Faso mu minsi yashize, nkaho bakiriye ingabo bavugaga zigera kuri 200 zari zoherejwe n'Uburusiya, ariko ibi nibyo twakumva mu kiganiro mu buryo burambuye hamwe na Yves, nabyo tubwitsaho umwotso.
Yves, ndagira ngo tuganire nanone kuri politike yo mu burengerazuba bwa Afurika, bya bihugu bikunze kwiberamo kudeta, ariko turitsa cyane kuri Burkina Faso. ibihugu bikunda kuduha amakuru. Bya bihugu bikunze kuduha amakuru. Hari nk'ibihugu biduhombera muri Afurika, Kuko nko kuva wakinjira nko muri business ya YouTube, hari ikiganiro ari bwakore nko muri Ghana utagiye kuvuga Kwame Nkrumah. Ejo bundi muri Ghana kudeta yarapfubye, ntabwo bibonye Kwa kangahe? si Kuri Nana Akufo-Addo. nk'iki cyumweru. Shana Nk'iki cyumweru hari n'umuntu hari umusirikare bakatiye urwo gupfa. naranga. Ato bari bamuhiritse da. Erega isi yaratewe, none se muri Tanzania naho ntuzi ko muri uriya mwaka ushize naho Samia ngo bari bamuzunguje mu generali de police, ndetse General de Police ubaho shaba ari umusirikare. uretse ko hari nubwo ngo politiki ibyo zibikora mu rwego rwo kugira ngo zikize uwo zikize abanzi. Zibanze zimwambura impuhwe za rubanda. cyane. Muri Burkina Faso rero iki gihugu Uburusiya umusibe ejo ku itariki 25 bwakiriye ngabo bagereranya ko zigera muri 200 z'Abarusiya. Burkina Faso yazakiriza Abarusiya. Nari mvuze yihe se wa wavuze ko Uburusiya bwazakiriye. oya bambabarire ni Burkina Faso yazakiriye. Urebye izi ngabo Burkina Faso iri kwakira zirabisikana n'iza Abafaransa bari kugenda, n'ibihe Burkina Faso irimo hari kuba mwicyaho. Reka duhere muri situation yabanje mbere yuko izo ngabo z'Uburusiya ziza. Mu cyumweru dusoje, Captain Ibrahim Traoré yarokotse kudeta ya kane mu mateka ye. Kuva yagera ku butegetsi amaze kurokoka kudeta enye. Kuva yahirika mushuti we Ali Damiba Sandaogo amaze kurokoka kudeta kane. Ni kudeta enye, ni nyinshi cyane mu gihe cy'ubutegetsi tutaranamaraho imyaka 5. Ashobora kuba ari mu mwaka we wa gatatu ngira ngo, cyangwa wa kabiri, Damiba cyangwa wa kabiri, umwaka wa kabiri kwanza. Kwa 2021 no mwaka wa kabiri wanakoze cyane. Ko nibutse ko ejo ndi namwandikiraga ibaruwa ntangira urwandiko. Se ntaragusubiza. Oya. Ariko tuzabonana humura. Why not? Tuzabonana. Ese kuki utabyizera? Tuzabonana kandi tuzaganira, ubundi no kwiga Igifaransa. Urwego tuzaganira nta musemuzi uhari. Uganire no mu homme integre. Ah oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tuzaganira rwose. Yego. Rero muri iyo situation iri fragile bimeze gutyo, mu gihugu navuga kitarasoza intambara n'imitwe y'ibyihebe, uyu munsi kwanza unanyemereye, uyu munsi yagize ibyitwa ejo, buriya numwe mu bantu nkurikira amakuru yabo cyane, ejo n'uyu munsi yari afite ibyitwa ngo ni 3e salo. Rero yabonanye n'abajejeta faranga bahariya, yavuze ijambo nakunze cyane, ndi kumva umutima usunikira kwa naryo narikorera voice over nkaribwira abanyarwanda. Yababwiye ati inshuti zanjye intambara irahenda cyane, itwara amafaranga, itwara imbunda, akajya no kuba kubira ibiciro. Ukeneye imbunda ijyamo amasasu aya nayo ukayagura, ubwo ukeneye amasasu miliyaridizi. Atari ko intambara y'iterabwoba turi kurwana, ni kubwira yuko ayo masasu ataruta, ayo masasu ntabwo arusha agaciro abaturage bacu babapfa. Ati kubwizo mpamvu Burkina Faso nizera ko mwese mwiteguye gutanga icyo gishoro cyo kugira ngo tuyitsinde. Anje ababwira ati ibyihebe hano biri umwuka uri kubishirana, ariko nkeneye ko mumfasha kubihorahoza kandi tugomba kubikora. Icyo ni kimwe mu byavugaga, twigarukire ku byarumbashije nuko kaba kanjemo nkavuga ngo abantu batagahomba. Yego. Captain Ibrahim Traoré ajya ku butegetsi mu kurokoka izo kudeta enye, hari naho yangaga gufunga abasirikare bamurusha amapeti. Bagerageje kumuhirika, ahubwo akabatumira ngo baganire. Narebye ijambo ryabivuga ati nagiye nsanga umutatari kubafunga cyangwa kubica. Nkahitamo ko tuganira kuko na bene gihugu ngomba kubasobanurira icyerekezo tuganishamo igihugu bakamfasha. Birumvikana ko muri situation nk'iyo bamwe barahinduka, ariko hari n'abadahinduka, hari n'abandi rero ubutafashe nabo bakivuga batoke bariya byanze ariko twe byashoboka. Ariko kwirukana Abafaransa
hari kwifata nk'umukapiteni mu gihugu gifite abakoroneri, gifite abamajoro, gifite andi maranka ari hejuru, ugahirika ubutegetsi, ukirukana abafaransa, ukamenasa ibindi bihugu byinshi, ibyago byawe biba birushaho kuba byinshi. Uko biba byinshi rero, guhirima k'ubutegetsi bwawe nako kuba gufite ibyago byinshi, no gupfa kwawe haba hari impamvu nyinshi zatuma upfa n'abakwica benshi. Rero uba ukeneye protection irenze iyo ngiyo. Hamwe muho yavanye abanzi benshi, ni naho afite inshuti y'inyembaraga. Twibukiranye ubwo haheruka kuba Sommet Afrique Russe mu mpera z'umwaka ushize, hari mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8? Hari mu kwezi kwa 7 tariki 28. 8 ahubwo nibyo. Tariki kwa 7 tariki 28. Aba perezida ba Afrika bagize gutya, bafata indege bajya mu Burusiya kuganira na bwana Vladimir Putin, hari baganiriye St Petersburg. Ubajije umuntu ngo mwakiriye kiganiro muri ya muhuro wa perezida w'Uburusiya bwana Vladimir Vladimirovich Putin, niki wibukamo? Abenshi bahita bibukamo uwitwa Captain Ibrahim Traoré. Umuntu wese waba yarari hariya St Petersburg yahita akubwira ati nutaruriyo. Bimwe mu byo yibuka cyane ni Captain Ibrahim Traoré, nk'umwipampa we yagiye yayikunje. N'uyu munsi muri iryo jambo nkubwira mpoze nkurikira yari yambaye igisirikare, ni kuri yabayiyambariye. Ahubwo banza kwa Putin ho baramuretse na yambonda yakaba yifite, yarafite kwitako nyine ntabwo cyane. Nimba mbyibuka neza. Abafite n'undi mungu mu bodyguard uba yambaye filme zimeze nk'iza super manager, ubudaseka nawe wataye. Aravuga ijambo nicyo rigaruka mu mitwe y'abanyafrika benshi. N'umuntu muri twese wibutse akabikora, nuko nge kiragiye ka shene kanje kari kakiwaya cyane. Nibuka ko hamwe muho mpakwa icyo gihe rwose databuja akaganiro nakoze kwa ririya jambo kase karebwa n'ibihumbi 100 mu minsi ngaye. Byararebwe cyane. Harika havana abanzi. Mbekize bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika bakomeye bakuze barimo n'abarambye ku butegetsi yarabibasiye, babwira ko baraho nta kintu bari gukora, babwira ibintu bikaze cyane, abajomba amahwa mu birenge. Yongera kweveya ibihugu bya Afrika bibwira kwiyambura umwambaro wabo mu burengerazuba bw'isi. Ageze ngiye aravuga ati nibyo Putin yatwemereye ingano amatoni menshi, ibihugu 5 nicyo kirimo, ariko ntituzagaruka tuje gusaba mukore. Bikumva nujya kureba muri iyo usaro nakubwiraga, mu bintu bya mbere biba byitaweho hari iwabo ni koto. Uribuka ko koto ni bari mu bintu bo ipamba bona Cote d'Ivoire bari mu bintu beza cyane. Wibuke muri rya jambo rya Addis Abeba ryo mu 1987 ngira ngo rya Captain Thomas Sankara, wibuka ko nawe yarari kubaratira ibya koto, ababwira ati tukweza koto, ngomba no kwambara umwenda uvuye muri koto yiwacu, ati si muri kimidera ariko nibyo mba naje nambaye. We hagasuzuguro shia tukapendi. Ababwira izo mvugo zose arataha, nibwe mu kudeta yose yagendaga yahushwa. Kuri ubu rero abo basirikare baje uko yo kuba ari abagomba kumurinda, babanze bamwasire ko umutekano uhari, na cyane ko ari we n'Uburusiya ni pete kidole. Ariko abarusiya bafite undi mugambi karundura, bari kurema Wagner muri Afrika izaba ititwa Wagner. Yitwa uku kuntu nabwo nibuka izina neza, ariko African Corps maybe byashoboka, aba nibuka izina neza. Ariko hari gahunda aba ba Wagner barazaga kubera uruhu rwera ari abazungu, rimwe na rimwe kwihisha bikagorana, gukoparatinga n'abandi banyafrika bikanga, gukora ubutasi bikagorana, nyine n'ubundi bagakenera kurirayinga ku banyafrika, ibintu bikagorana. Putin rero ashaka kurema umutwe wo muri Afrika ukora nka Wagner. Umushahara hari uzabugera no mu $3,000 ku kwezi. Umushahara ni rokritoma. Umushahara. Abona abamambure ariko. Uri kumva? Aho hantu noneho hamwe mu hantu heza ho kubikorera ni hariya muri Burkina Faso. Kubera ko ni igihugu bahuza, ni igihugu cyowe n'umusirikare kandi ubyumva. Buriya Captain Ibrahim Traoré yaremye abasore bitwa ba VDP. Bakora akazi kameze nka k'igisirikare kandi baraho urubyiruko. Sinzi igituma
ibihugu byinshi bikunda kwiharaza igihe umutekano wanze gukoresha autodefense civile, bakaba bafite abantu b'abasivile bahabwa imyitozo ya gisirikare n'ibikoresho ubundi bakajya kwirwanaho afite aba VDP, ariko ukabona ko bashobora no kuzaherwaho bakora iyo Wagner nyafurika. aba VDP bazaherwaho, ariko bazarukirita abantu benshi kuko Wagner ntabwo yaje muri Afurika ariyo kugenda ejo, abantu barabyitiranya. Wagner yaza ariyo gukora misiyo irangira ikahita itaha, bagatangira gushinga inganda no gusenya iz'Abafaransa. Bafite uruganda bahariya muri Central Africa rwitwa Mokafu niyo cya nyine, hari uruganda rw'Abafaransa rwitwa Castel. Baraje bararusenya barukorera publicité mbi, uretse no kurugabaho ibitero kuko hari igihe barugabye ibitero mu gicuku kamera zirabafata urumva. None bagiye bakora amapankari, turabizi ko Abarusiya bari imbere cyane mu bintu bya anti campagne, mu bintu by'ama propaganda n'ibiki. Bakajya bavuga ngo hari icupa baryita guteti each Castel's bottle you buy, it is a bullet into your chest cyangwa into your head. icupa ryose uguze ni isasu mu mutwe wawe. Ukabona indi pankarite, when you buy a bottle of Castel you finance terrorism that kills your family. Babyandika mu Gifaransa, nuko mba nibuka izo pankarite kuko nagiye mbikurikirana narabisomye cyane. Ni ibitero byinshi ubwo babagabye ku Bufaransa, harimo anti campagne yo ku Bufaransa butera inkunga iterabwoba, harimo igitero cy'uko bari kubusenyera inzoga yari yarabaye nka Bralirwa muri Central Africa, yagize monopoly iyo nzoga yabo nini cyane ariko bahazanye noneho icyo nakita second alternative cyangwa se cross substitute ya nzoga ku rwego iyo ngiyo, none banaze no kuyanduza ko itera inkunga iterabwoba, bazanye n'indi yo kuyikonkiransa ku isoko, akongeraho intambara yo kurwanya Abafaransa ku rugamba. Ziriya ntambara ziba hariya, Faustin Archange Touadera, inyeshyamba zamurwanyaga zari zishyigikiwe na François Bozize wahoze ku butegetsi muri Central Africa. Ariko mu kurwana inyeshyamba za François Bozize zegeraga umurwa mukuru Bangui, zibuhura na resistance ikomeye, zitangira kubona ko babona ko ibitori nyine amasasu buriya igitori gishobora kugwa umuntu akareba bakahita bamenya ngo ni icyo mu kihe gihugu. Nabo babona nyine ibindi hari imbunda ziri gukoreshwa n'Indusiya, bahita baca akenge bamenya uko bimeze. Gake gake Abafaransa bagenda basubira inyuma n'ingabo za Bozize. Umufaransa nawe muri Central Africa ni amateka. Rero Putin arashaka iyi Afurika we no mu Mushinwa barishaka ku kiguzi cyose byasaba. Bahafite ubutunzi bwinshi, ubwo butunzi ntibushobora kurindwa hatari imbunda ziburinze, batazakubeshya ntibishoboka. Amerika hano hose ifite ntere inahashyira igisirikare cyangwa ikagira ibindi bihugu ikoresha ku rwego igisirikare cyabyo gihinduka nk'ifirimbi ihuhamo action, shoot, stop, action, bikamera gutyo. Baraho bari kurema iyo Wagner, ako ziriya ngabo icyambere no kurinda Captain Ibrahim Traoré. aba Wagner baraza muri Afurika atarabo kugenda ejo. Ariko se none biramutse bihindutse muri mutwe bita ko ari umutwe ugizwe n'Abanyafurika ukorera inyungu z'Uburusiya, biramutse abantu bamenye ko beze yabyo yabaye muri Burkina Faso, none Abanyafurika ntibabona Capitaine Traoré nk'umugambanyi w'umugabane. Hari ikintu kimwe Abanyafurika bisangamo mu gukunda no gushyigikira Uburusiya gikomeye. Uburusiya ntabwo bwigeze bukoloniza Afurika, sibyo? Yego, ntabwo bwigeze bukoloniza Afurika. Nge sinemera ko ari impuhwe bari bafitiye Afurika, byarabananiye ku mpamvu zitandukanye. Ariko no mu gihe Abarusiya bagiraga influence, perezida byashoboka nubwo baba baramuvetinze kera ko yava mu cyiciro cy'abasanzwe, ariko ayoboye Amerika ntihongera kuba usanzwe. Ni naho cyo kintu Abanyafurika tuba dukwiriye gutekereza, kubera icyo umuntu yongera akaba usanzwe ntabwo bikwiriye, cyangwa munsi y'usanzwe. Ugasanga igihugu mu myaka 70 mugiza perezida bangahe nta na 2-3 mufite bahumeka. Oya,
badashobora fata kwicara. nk'urugero i Buganda hari perezida uhumeka utari ku butegetsi Ntawe, banza ntawe. kuva babonye ubwigenge bamaze kuyoborwa na bangahe? Si batatu se. Obote inshuro ebyiri, Idi Amin, Na Idi Dada Amin. na Museveni. Museveni niwe gusa uhumeka. Hari icyizere se cy'uko ubona azabuvaho ku neza? Cyangwa zavuga agakomeza agahumeka hariho undi. Oya we Museveni inzira ze ziteguye neza. Hari akegeranye nigeze kwikorera ko kiwabo uburyo ibintu bimeze nako numvaga ntakoze 100%. Abantu bamwe banyiyenzaho bakajya bambwira bati urabona ariko Museveni yakoze cycle ituma kumumenera mukavuga ngo hari undi wafata ubutegetsi utari mwiriya cycle ya Museveni biragoye. Ibi byacyaguranye ubu bari kwigira amarema waho cyangwa Nelson Chamisa ndakurahiye Cyangwa Kiza Besiki. ntabo bose ntawe ufite ubushobozi. Ntabo rwose uzajya mu biganza by'umuntu wa Museveni. Reka tugaruke kuri Burkina Faso. Burkina Faso ntabwo zirari intege nkeya z'igisirikare na leadership ya Traoré guhamagara abasirikare b'abanyamahanga ngo baze bamurinde, yari afite ubushobozi bwo kubaka igisirikare. Ubundi by'umwihariko igisirikare cyubakwa na politike, ntabwo cyubaka politike. No kuba haba kudeta nyinshi mu gihugu ni intege nke za politike of course, ariko by'umwihariko ni intege nke z'igisirikare, kuko igisirikare mu nshingano zacyo uretse kurinda imbibi z'igihugu no kurinda umutegetsi w'igihugu, nawe burya no umupaka w'igihugu. Niyo mpamvu umutegetsi atarindwa n'igipolisi, kandi igipolisi nicyo cyagenewe abaturage, ariko perezida w'igihugu arindwa n'igisirikare. Byo nyine kuba bamwe mu basirikare bacu kwandi basirikare bagahiri ku butegetsi ni intege nke z'igisirikare. Ntabwo Traoré rero tumwitegeho kuba yamaze gukora igisirikare gikomeye cyane mu mwaka umwe ibiri, ntabwo bihagije. Icya kabiri iyo trust nakubwiye impamvu bamwe mu bo ayoboye nka perezida ntibamwemera mu gisirikare. Ni umwana mu myaka, njye na Traoré turushanwa imyaka mike, baramuruta mu mapeti, barakuze mu myaka, baramurusha mu mapeti, baramurusha bamwe mu niveau d'étude, ntabwo bamwemera kwa. Abandi nyine ari kubafungira inzira, abonye ko mu bintu muri crackdown afite harimo ikintu cyitwa kurwanya ruswa, biteye ubwoba. Ibyo byose rero agomba kubizira. Kuba yabigenza kuriya ni uburyo bwo kubategura ibindi, ntabwo mbifata nk'intege nke, agomba kubanza kwirinda kugira ngo abone uko arinda igihugu. Yego. Dusoza, yari yemereye abantu ko muri uyu mwaka azakoresha amatora ubutegetsi bukava mu biganza bya gisirikare akawuha abasivili. Uramubona bikora cyangwa? Byaba bingoye kubijija, ariko ubushize yavugaga yuko rwose amatora abona atari cyo kintu abantu bakwiriye kurota cyane kurenza ibindi. Rero byaterwa. Yego. Yego. Reka tugushimire Yves. Gakoze cyane. Tubashimire namwe mwarimu dukurikiye muri iki kiganiro. Ibyo muzi kuri iyi ngingo twaganiraga cyangwa ibyo mutekereza mu twandikira muri box ya commentaire. Twaganiraga ku ngabo z'Abarusiya zaje muri Burkina Faso, ariko kandi no kureba ese politiki ya Burkina Faso ihagaze gute. Naho tugarukiye ibindi naho utaha. Nari bavuga neza Jonathan, tubifuriza kugira ibihe byiza naho utaha.